Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan agay iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nainlaba kini Roger nga uray saan ko pa'y unay nga amam mo. Nagamam mo kami ngamin babaen iti social media. Kanayon ti chat kan video call me. Aging gaan natin nagtirik nami iti tunggal maysa. Makabulan lang nga nagamam mo kami. Idi nagdesisyon kami nga agkita kami. Bueno papagayam. Intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Gay. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagpintas kagayam iti personal, Gay. Di nakman bulangan akasta, Roger. Nangruna na umisam ka. Agparang dagita kalid mo. Mabainaksan nga umisam. Ibagakan ka iti si Sasango ti Marikrinak. I love you, Gay. Ita lang ang nagkita ta. Kastan ti ibagang? Si ka lang tinakariknak iti kastoy nga ayat. Ay ayatan na kadiman. Pangasin ta din nakpaayan. Ay ayatan ka. Hello, Vina. Hello, Gay. Nakasaganan ti amin para igi-picnic tayo. Kaano day, Jay? Intun Sabadon. Oh, di itugot mo ha. Di mo liplipatan. Di inkarim a barbecue. Kwa? Niyan, sigurado nga umay. Taimbagak nga umay ka. Agiinom tayo ka no iji-igid ti baybay. Kwa, Vina. Sa anak nga umay. Anya, Sa anak kun nga umay. Pasensya kayon ha. happy ngay asaan. Nagtutungtong tayon. Ada nga min papanan mi ka ni Roger. Nagkita kayon kini Roger? Wen, ngam Jack impost ja picture mi. Anya tilangan na. Natayang, napudaw. Gwapo iti personal. Wen, natayag ngam kayo manggi. Nagkita kayo mat gaya man. Kat, isurot mo tapno maam-am mo mi mat. Padasak angay bagakan kwa na. Ada nga min trabaho na. Kaya't may ama-am-am mo day ta lalaki. Vina, boyfriend kun. Anya, nagkita kayo lang na minsan, boyfriend mon? Ay na, nag-greet matan. In love kami nga rod iti tunggal maysa. Ay na, gay, agan-anad ka. Amangan mat no addan asawa day ta lalaki. Anya? Diyak kaya ta sumurot ka kadagay ti babarkadam. Taapay. Amang ano surwanda ka iti kalukwan. Nabayagan nga amok ida. Asino ti pilyam. Isuda wano siya. Siyempre, sika. Oh my God, ada pa pananta. Sa dino? Panagnakam asyak ti ayatam. Anya? Saan nga umay ni Gay? Saan ka no? Nagbaliw matan ti panunot na. Ay, sayang. Wen nga rod, sayang talaga. Apay nga nagbaliw ti panunot na. Hey, nagkita da ka nun ijay kachat na. Anya? Boyfriend na ka nun. No kasta. Awanin tinamnamak. Wen nga rod, amok nabayagan nga gusto ka kinigay. Tay-tay mingak lang ti agaram kan kwa na. Ngam naunaan dakmatan. Si kantumat ngamin. No nagaram ka kumaidipay. Nasakit a panunutan. Anya ngay nga rod, awate mon asaan kayo para iti tunggal maysa. Mananggay, ada bisitang. Asino? Ni ka di Roger? Asino a Roger? Ni Manong Ayan. Kunak man no ni Roger.
Ibagam nga awanak. Naibaga ko nga da ka, manang. Basta ibagam nga awanak. Apay, di mo kaya takasarita ni Manong Ayan? Busy ak. Nakainda ka laang mo't dita. Basta. No, ngay J. Roger nga ibagbagam ti bisitam. Ado pa lang nga ibagbagam. Basta, ingka ibaga nga awanak. Napan ko binisita ni Gay ije balayda. Ang awan ka no ije. Anya nga awan? Inawagak. Adda ka no iji balayda. Ano kasta? Di naklakaya ta kasarita. Adda nga min date dakin ni Roger na. Talaga nga isudan. Bagbaga ak nga rod. Di na pa'y unay am-amu day dyan lalaki. Hala, bayamon. Talaga nga isuti kayat na. Babe, nagmayat matanday ito'y parke ana pananta? Nagpintas nga pa iso dito eh. Ang napinpintas to ti panipasyarakan ka na makapanak ije Dubai. Agabrod ka? Para iti masakbayan ta, babe. Panawan na. Agurno nga. Tap na iti panagsubli kat agkal na isatan. Agin na dayo tangarod mo kasta Ano santan Lagligi pa mga nyaman ti mapasamak. Ay-ayatan ka. Kat puray ka ano man. Saan nga agbaliw day tarik nakkan ka. Hello? Hello, Gay. Vina, kumusta kan? Agsaksakit ha. Makalawason. Ay, isumot lagayam akas ti boses mo. Oh, kumusta? Medyo nalidayak. Anya? Si Kape nga the boyfriend na ti Malidayan. Nagabroad nga minan ni Roger. Ha? Kaano pa eh? Duan alawas ati na palabas. No kasta, addan oras mo kada kami. Apay, ada ka di lakad tayo? Niiyan ti awagam. Da kayo tagtungtong tani sa anak pa'y amakarwar ita. O sige, agpaimbag ka, Vina. Pare Mahik, Oh, apay. ituloy mo pa lang teraramida ka. Aghapdayak ita. At the emergency? When? Ah, sige. Bayam, tasyakon ti mangilipas iti trabaho. Gay, Ada ka madgayaman, iyan. itay ka pa'y. Kasangsangpat ko. Nag-order kan? Saan pa'y? Kat, kumusta? Nasayat mo tayo nawagan na kon. Idi, ultimo text ko, di mo replyan. Pasensya ka na. Mawatak, busy ka kini Roger. Awanan ni Roger. Nagabroadan. Kasta ka di? Wen? Nariga ti long distance relationship. Wen nga rod. Ang anusan mi tapara iti masakbayan mi. Nasayat mo da plano yo. Kaya't naasawan, da kayon to tiag katuluyan. Iyan, ada ka di lakad tayo ngagbabarkada? Sika man, nusa dino ti kaya't mapagpasyaran tayo. Siyak ti agpili? Wen, gay. Sika ti agpili. Nakasagana ak nga aglive iti trabaho. Babe, mamimiss ka na talaga. Mamimiss ka matan, Gay. Nagrigat gayam. Nada iti adayo ti ipatpatid mo. Agananos ta na. Kaslaki mo tong kamet. Gapo siguro iti kapapanunot ko kan ka. Di mo ba ibayan ti bagim? Laglagi pa, nga dak dito yung mga pampanunot. Ken mga ayat kan ka. Wan, iso nga agan-anad kamot dita, Roger. Bilibakon kan ka, Gay. Nagpigsa ka talaga kiniiyan. Apay anak ko nam ti kasta. Idi imbagam nga agpiknik tayo. Nagwin adagos. Ure ada trabaho na. Agasam man. Si Kapay tinagpili iti pagpiknikan tayo.
Katisumat ti kayat na. Kaya't na asawan. Love na ka. Anya? Wan, inamin na kanya, anabayagan nga gusto kan ka. Inununaan na ka magday a Roger. Ay na, Vina. Agbabarkada tayo. Anya kung matisaan mo apangayatan kin ni Ian. At na trabaho na. Nasingpet kan nagagat. O, kita ang iso ti aglutluto iti kanin tayo. Huwin ngagpaiso. Iso amin ang ti para luto kan para inaw. O anya pare, kumusta ti live mo? Mayat pare? Nakita ko jay post mo ijay Facebook Asino dagi jay kakadwam? Babarkada ka dagi jay. Asino ti girlfriend mo ijay? Awan. Barkada ka amin ida. Di ka man? Plano ko mga arman ni gay. Nga madamat tan boyfriend na. Asino ijay ni gay? Jay sexy. Jatid dog tibuok na. Napintas ano kasta? Apay nga inununaanda ka? Ay. Sika talaga. Chismoso ka. Damdamagak laang pare. Tani, awan pa'y nadamdamag ko a girlfriend mo. Nasayaat ko mga rod, no girlfriend mo day jay agay. Manang, awan ka mo ti problema iti internet connection tayo. Awan? Napartakmat. Apay ayang amin. Apay nga rod adyak makaawat iti message ni Roger. Talaga mat siguro nga awan message na kan ka. Dinak pa yan awagan. Idi pa'y lamang mga guday taanagan, Manang. Asino aya day ta Roger? Di lang tumanan pang ibagbagaam. Boyfriend mo anya? Saan? Boyfriend mo. Apay adi mo man nayam amo kada kami. Di pa yung umay diti balay. Adda nga min ija abroad. Kunak no ni Manong ayan ti boyfriend mo. Ta iso ti kanayon diti balay. Anya aya ti langana day ta Roger. Ay, makitam to. Basta di mo ibagbaga kadamami kan daddy day taan amwam, ha? Wen, Manang. Agkaradamag da ngamin kanya. Nang runa, ta saan da pa'y anakit kita day di alalaki. Busy ka no ni Ian iti trabaho na. Oh, kumusta kayo nga ni Roger? Padasak tuman nga awagan ni Ian. Ay na, nasikat ti umawag, sungbatan na adagos No maipapanmat ka ni Roger, awanan komunikasyon mi. Api ngawan. Dinakmatan awagan. Kita ang manday ta. Kasano ngay itan? Ang sana bali? Basta agan-anad ka. Basta awan na pasama kada kayo. Di mon problemaan no saanin nga agparparik na. Dayta nga rod ti parikot ko ita. Anya? Ay ayatak ni Roger. Iso ana itid ko ti bagik kan kuana, Vina. Ay unay kamatan, friend. Di mo na inusar day ta panunot mon. Kasano ngay ita ang mabiru kam day di lalaki. Sapay jakmat amo. No sa dino ti ayan ti balayda. Wano ayan dagiti kakabagyan na. Ay, jak amo kan ka. Nasirib ka mat ti kunak. Ngam apay adi ka nagpanunot. Hello, Vina. Kumusta kan? Busy kan samot lang na. Saan, Mayat? Amo, adi padamag ko kan ka. Anya day ta? Addan gundaway mo kin ni Gay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awanan ti komunikasyon da iti day a Roger. Saanan nga awagan ni Roger. Ha? Apay ngay? Tsaka mo Kastamat ngamin dagiti lalaki ijay abroad. Nakabirok siguro na iti sa bali. Ay, unay matan. Addan chance mo, friend. Armamon ni Gay. Ha? Awi sa muntag date kayo. Ay na, da kayon sakit tiyag forever Vina. Addan kaayan ayat ko. Anya? O facemate ko. Ni Sharon. Basta ka di.
Regards langan kini gay. Bayam, tanuad danto panahon ko. Awisan kayo kini gay. Aging gaita, awan pay laeng komunikasyon mi kini Roger, Mr. Lonely. Kasladjakon kaya ti agtalek, taamangan no maulit tumanen, tinapasamak kanyak. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, gay. Pagayam gay, dayta ti leksyon. Saan lang nga paraken ka, ngem para kadagiti daduma babae, analaka nga agtalek kadagiti lalaki. Napatag ngamin amam mo iti personal ti pakiayan-ayatan. No seryoso ti lalaki, rumbang laeng ngayam amuna ka kadagiti naganak na, wenno kakabagyan na. Ti lalaki apudno amang ipatpatag, amuna nga irespeto, ti kinababae ti ay-ayatan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan agay, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.